Halo teman-teman, hari ini kakak mau mencari mainan lagi nih di sini teman-teman. Kira-kira ada mainan apa aja ya? Let's go, kita cari mainan. Ada di mana nih? Wih, apa ini teman-teman? Wow, ada ondel-ondel polisi teman-teman. Ada ondel-ondel polisi sepasang di sini. Kita selamatin dulu ya teman-teman. Kita selamatin dulu teman-teman. Oke, kita taruh dulu di sini. Kita cari lagi teman-teman. Ada di mana lagi ya mainannya ya? Coba kita cari teman-teman. Ada lagi gak ya? Wih, itu teman-teman. Ada lagi nih. Ada ondel-ondel sendirian di sini teman-teman. Kasihan sekali. Wah, kita taruh sini lagi aja teman-teman. Wow, sudah dapat 3 nih teman-teman. Kita cari lagi yuk. Ada di mana lagi ya? Coba. Wih, apa ini teman-teman? Wow, ada ondel-ondel pocong teman-teman. Ada ondel-ondel pocong warna hijau dan warna putih. Kita selamatin lagi teman-teman. Wow, banyak sekali nih mainan di sini teman-teman. Kita taruh lagi di sini teman-teman. Oke, kita cari lagi. Ada mainan apa lagi ya di sini ya? Ayo teman-teman, kita mencari mainan. Wih, apa ini teman-teman? Coba kita ke sana teman-teman. Wow, ada lagi teman-teman. Ada ondel-ondel pocong lagi nih. Wih, warna putih dan warna kuning. Kita selamatin lagi teman-teman. Wow, dapat banyak banget ini kakak teman-teman. Kakak taruh di sini dulu teman-teman. Wow, kita cari lagi. Ada mainan apa lagi ya? Coba kita cari teman-teman. Ada di mana ya mainannya? Coba kita ke sini. Wih, apa ini teman-teman? Wih, ondel-ondel palanya kenapa itu? Palanya sengklek teman-teman. Kita selamatin lagi aja teman-teman. Oke teman-teman, kita taruh lagi di sini. Wow, sudah dapat banyak nih teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Bye bye.